Totoo po yata talaga yung kesabihan na yung Kapampangan, ang bisno ka rin may dala. Mantun at mantun dalan, mantun at gawayang paralan, bang kanita tuming kadya at gawayang lagyu, bang kanita patuloy mamide ngalan king katamong lalawigan. At apatunayan na po yan ng metong Chef Enrico Hizon Enriquez, na miras kay Auckland, New Zealand, and baleta mo po, a few years from now, muntayang aliwang bansa, and finally, magbalik ka kay katamong lalawigan, bang kanita, patakman na kay katamong kayang luto. Sana po, palagi kayong tumutok kayong manyaman na kwentuang Kapampangan, uling bali naman po, no ko rin na kayo mandalanin kay kayong paninap, na anuman yung kasakitan na dalanan nyo at agumpenga kamtan nyo, magbalik kayo kayong pipumpunan nyo, uling maninay kay kayo yung kayabe yung mismo Rin F. Castro at yung kayang tabe yung Imama Ray Yuma, Kenny Muke, personalan.